Igama ngubani? Mina uThulisa Thulisani bani? Mona. Uvela ngabe ekhaya? eKwanda. eKwanda inkulu ngapho khona eKwanda. eKwanda eSamloti. Wesamloti. Ya. Kunjani eKwanda kulezi zinsuku? Hayi khona nje inali ibikhona kancane khona. Lapha ke namhlanje lokhu embhodabhoda abantu sikhuluma indaba zama school fees la khwelileyo. Ukwazwile? School fees isizwisa ubuhlungu vele sibe siyehlulwa yena le biveli khona. Sebebuye bafakela phezulu kwalokho bekungasebenzeki lesikhathi sincane. Isikhathi sokuvula sivulwe emini kuvalwe futhi emini. Ngapha school fees sisikhwele sokusuka kusithamu. Abantwana sebezahamba nzima esikolweni manje. Kulabantwana bangaki? Mina ngiyesikolweni abantwana ngile 3. Bonke bafuna school fees. Bonke bafuna school fees. Unkosikazi ungaphi? Unkosikazi ukhona endlini. So zenza njani manje isithole ngaphi school fees? Ngiyakhala ngilami ngadinga uncedo nxa kuyukuthi government iyaphathisa kwabaswela njengami. Lami ngibe ngomunye wakhona nithola uncedo kuze abantwana bayesikolweni. Manje kade njengoba kuvulwa kule lokho ithi corona i-COVID njalo yabona usivikele kahle kanje. Manje uthini wena lapha lizenza njani abantwana bangaliphathela i-COVID ezindlini ke? Lapho ke sokuyinkinga sesingathi singakubeka kuNkulunkulu umdali wezulu lomhlaba. Ngoba kade abantwana sebesiyehlangana, omunye uvela le omunye uvela le. Sebesiyehlangana akusazi ukuthi kuzabuya umntwana sephethene esikolweni ngoba lokho okuncane okwami njengoba ku grade 4 ungalahla imask ugcine sokubuya le COVID endlini. Ngoba lokuthi ngezizandla abantwana abancane bafuna ukukhunjuzwa. Hayi lapho ke siyamkhumbuza ngoba mina ngiyafaka lesephe ezigubhini. Ngithi nxa behamba esikolo ngale bengakhohlwa phela bahlangana labanye abantwana. Anti uyabona ukuthi intshana ama-mask kuzama ukuthi wena linganisa lesiboni yakukwana kanye le yami ukuthi njani. Lokana kusuka kube yi-risk futhi ebantwaneni abancane. So kuyini ungakhalaza usithini kuhulumende weZimbabwe nxa kunje? Isikhalazo engaba laso ngeke ngizwe ngithi ukuthi abantwana vele sesisemkhuhlaneni. Kodwa hayi izikolo ukuthi zivulwe ziright thina sibe sikhalaza ukuthi uhulumende asikhangelele ku school fees. Kodwa abantwana sibe silesineke uNkulunkulu naye uzongenela kumkhuhlane. Kodwa hayi izikolo mbe ngilothanda ukuthi abantwana bahambe esikolweni. Lapha ekhala kwe school fees. Sikhala kakhulu nge-school fees. School fees isikwelele lo city council ngale la yamabhili akabuye eqansile asisakwazi ukuyini. Sibe sicela sibili ukuthi uhulumende asingenelele ku school fees asingenelele la kumabhili city council ngapha. Siyabonga.